أجراون تكتوين تغالد غنوان سيون سنتل ذا صنفار ذا مينوث ذكرن ذكي ذي موريال أخا مقبيلين ميزون كابيل ذا شحال في السلامن ذا شحال نسوثان قعدنا ذاكي ذي موريال بغانا تسكرن دي شغل كير كرنا سي مزوران ها ثوري وضاراتي كلتا تكرد ديوث نتابعات ذاكي ذي موريال كرناس يشغل كير إقلان مقرن ماتشين الذكران إيه أخا مقبيلين وكنا نمسلي في اللاس نويقلان ذيكس ذا شوث يسوينس المونداينس أمشي لحو ذا شكل نويا أكثر نفقاونا يلي ذي أسكي 4 يعقلن أن أخام أقبيلين أدفذوغ السين داعدين السين مبعد نظن تزوغا أدفذوغ سي مسا الليلة الصدقان تساتيك تفن يك أين يشدن غير فخريتنا أصنفان كتزغم والحويا بغير أسوثر نوصور دير نارين من فرانسيس اللي شارجي دي دوموند دي سيبونسيون ليلة غتلقى أزوفلا أزول أنفقي ويسين وين يتمسلاين سيسمو صنفا كي أخا مقبيلين وين دارنين يطفنا دي ملقان أغواس نار لا بلانيفيكاسيون سينير إي وهاب بوي أحمد أزوفلاي الزلفلاي هو بس هذا تبدو سقسيوا مزوغون سي وهاب او يفنا الدنيا ذنشو ذنويغلان ذفير وصنفاركي ذا شوف نعقل نقلان لا كومبوزيسيون دو ليكيب يقلان ذفير وصنفاركي اخا مقبيلي يلا بقى الزلفلاون دونك لا كومبوزيسيون دو ليكيب اللي انا تبدو الى بو عزيز زي تدريس الى مهدي حشاد الى رشيد مرخوجه الى ياسين ابو et là Nasser Erid, il ne faut pas l'oublier. Donc on a commencé, ça fait 6 mois hier, mais commencé en Ramadan. Donc là on est en train de vulgariser un peu l'idée. Voilà. تلميتك وهاب بدو على مسألة ذا شو ثني يسوين نا من قاص فرانسيس لا ميسيون نا الموندا نو خما قبيلي. Alors actuellement, le mandat, c'est de mobiliser toutes les stratégies, tous les outils nécessaires afin de réaliser l'objectif ultime. Pour le moment, c'est de ramasser assez de fonds pour être capable d'acheter ou de louer un local physique pour la maison Kabyle afin de travailler de façon concrète et plus facile sur le terrain. هو بعد كوضع فيني من قال لا غوفرنونس لا ستركتور دو لا ميزون كابيل ام كيتلحو سقامو تاكينا سنفانكيا في يلحو يعني سي دو بوين دو فيو باتنا لا غوفرنونس. En fait, nous, le projet s'inscrit un peu dans le modèle de la gestion de projet d'ici. C'est-à-dire, on a commencé depuis 6 mois, on travaillait dans l'ombre, on a commencé à exister maintenant. Donc, on a fait tout ce qu'il faut faire dans un modèle de gestion de projet. On a commencé à faire un plan d'action, on a fait un plan d'affaires, on a fait la WBS, le partage de projets, on a fait un plan de communication, un plan marketing et le règlement. Et le règlement pour le fonctionnement de l'équipe de projet actuelle et aussi pour une fois on arrive l'équipe de direction qui va faire fonctionner la maison Kabyle. C'est-à-dire un conseil d'administration, comment il va fonctionner. C'est-à-dire on est arrivé à cette limite-là. Mais pour l'instant, on a réalisé que le donc ce qui est colossal pour vraiment faire un travail un peu avec des livrables et respectant les échéanciers et tout. Voilà. تولى ما فاضي سقسير يكميني ناغيكيتش زعما دارنهم سني واني دينا هي ونديون ازما اديني ادي سقسي ادينا كذا تسقسير تو سقسي دي سدون نزغا ذاك يال اصنفار نا بونجي دي ماتيليت يرموتن نا دي زاكتيفيتي ويفرا دينا ذا شي تواخذ من شويه تواخذ من يسير زف كوم اكتيفيتي الليله. Alors, les activités principales, donc on peut les séparer sur plusieurs volets. Le premier volet, c'est aider donc, à contrer, à minimiser la pauvreté chez les habitants donc, de Montréal ou du Grand Montréal, particulièrement en offrant donc ce qu'on appelle les banques alimentaires, des bons d'achat, en essayant d'aider les gens à avoir assez de ressources, surtout quand ils s'établissent
pour la première fois sur le terrain, donc montréalais, aider les gens à être capables donc de vivre de façon digne. Le deuxième point, c'est de promouvoir l'éducation, qui est un volet très très important. Donc, et ça consiste à proposer peut-être de l'aide aux devoirs, à essayer d'aider les parents à comprendre le fonctionnement du système éducatif québécois. On pourrait aussi proposer des activités pour aider les enfants qui sont peut-être à risque d'échec scolaire. Donc, on va proposer des activités pour contrer ce phénomène. Il y a aussi beaucoup d'activités qui vont viser l'aide à l'insertion professionnelle, surtout des arrivants, les gens qu'on appelle les nouveaux arrivants sur le territoire montréalais. Donc, on va les aider à peut-être à faire valoir leurs compétences acquises dans leur pays d'origine, à s'intégrer facilement sur le marché du travail, à les aider au niveau de toute la procédure, les procédures administratives nécessaires pour intégrer la société facilement. Il y a aussi le volet de la francisation, donc, qui est très important. Donc ici, aider les gens à peut-être à mieux communiquer dans la langue, donc, la langue française, donc la langue d'ici, qui est très importante donc, dans le processus de l'intégration. Et il y a aussi l'aide on va appeler ça des tranches fragiles de la société, comme les femmes par exemple, donc les aider à faire face à certaines difficultés que vivent principalement les femmes et je vais dire entre parenthèses les femmes immigrantes, donc à les aider à s'insérer dans la société, à s'intégrer aussi, à mieux accompagner leurs enfants, puisqu'on sait que la femme c'est elle qui en quelque sorte, qui a sur les épaules la femme, donc surtout dans les communautés immigrantes, la femme a un rôle très important donc, dans le maintien de la structure et de la cellule familiale. Donc la Maison Kabyle va proposer peut-être des activités afin d'appuyer les femmes. Et il y a d'autres activités, donc ça ce sont les idées de départ. Puis les activités pourraient être diversifiées en fonction des besoins que nous allons constater sur le terrain. Et aussi, si les citoyens font des demandes ou bien expriment des besoins, bien sûr, les activités seraient ajustées afin de répondre à ces besoins. Oui, ce que je peux ajouter, Nisna Leila, elle a vraiment fait un exposé vraiment bien exhaustif. Ce que juste parce que c'est un organisme de bienfaisance, donc on a 3 volets, elle les a bien expliqués les 2. Il reste le 3e volet, c'est l'agriculture. Ça, c'est nous qui avons choisi ça. Donc, dans le volet agriculture, il va y avoir tout ce qui est en relation avec, par exemple, la réception des écrivains, des ateliers muséaux, quelque chose comme ça. Tout ce qui est en relation avec la culture d'ici ou des autres cultures, des autres communautés et d'ailleurs, et la nôtre, bien évidemment. Donc, voilà, donc c'est vraiment un bon exposé, elle l'a bien fait. Merci d'ailleurs. الهم دنا ذاك كان وهاب ضغط تسقسيو اول كديت مساعده في لونغانيزم دو بيانفيزونس تسقسيو هذاك تشينينا ليلا وزما تطامديسين نمسي اين شدنا غتغدمت نا نبقى نزغف نا تو بلان جوريديك تو اسوسياسيون تو بروجي يحواج ستاتيو وسما لا قسوينون اتيليم تو تسا اسويس ماشي ديال دريم نا مقاص فرانسيس او بان لورغانيزاسيون ا بوت نون لوكراتيف نا تسعو معني ان ستاتيو نا بوين دي دي داك كان لورغانيزم de bienfaisance. En fait, nous connaissons, c'est-à-dire on n'a pas décidé juste comme ça, donc on a consulté des professionnels, on a consulté beaucoup de professionnels. D'ailleurs, merci pour les professionnels, Khaled, j'ai oublié son nom, Khaled Larbichrif, je pense, c'est le premier qu'on a consulté. Il y avait aussi Michel Seguin la dernière semaine. Donc c'est à partir de nos consultations à ces personnes-là qu'on a décidé d'opter pour un organisme de bienfaisance. Un organisme de bienfaisance, il y a des avantages comptables, on va les dire, des avantages comptables. C'est que ces avantages, par exemple, tout donateur, il peut être remboursé, je pense, à 100%. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on peut être. À chacun, le parcours par rapport pour aller chercher le statut d'organisme de bienfaisance, c'est lent, c'est très difficile et ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça, à l'heure actuelle,
c'est une OBNL, on a le droit d'avoir ce statut aussi, on est une OBNL, mais on cherche aussi d'avoir le statut d'organisme de bienfaisance. On a des spécialistes à l'intérieur qui sont en charge de dossiers, qui sont en train de faire des démarches pour se faire reconnaître par Revenu Canada. وهب هذا اللي كمية تنطق غير تاكي تدريب تنا السوثر تدريب تنا دوموند دو سيفونسيون هذا وزعما ملك مدينين حاجة في تدريب تنا هذا نجي وكذا نتقاولنا ديالسن أمكي تلحو أمكي تسوالت مني لي دوموند سيفونسيون. En fait, heureusement, donc, au Québec, c'est faisable, donc c'est possible. Ce n'est pas un rêve impossible. Donc, notre organisme, ou bien la Ramaq Veilien, est tout à fait capable d'avoir des subventions. Et les subventions sont extrêmement importantes pour être efficace sur le terrain. Donc, on peut cibler, il y a des structures qui sont ciblées ou qui seraient ciblées et qui sont susceptibles d'offrir ces subventions. Bien sûr, le premier, ce sont les grandes instances gouvernementales. Donc, les gouvernements, qu'ils soient fédéraux ou provinciaux, généralement offrent des subventions pour des organismes à but non lucratif comme le nôtre et qui sont sérieux, d'accord, comme la Maison Kabyle. Il y a aussi beaucoup de fondations qui offrent des subventions. Donc, on pourrait les nommer, mais je pense que ce n'est pas la peine de les nommer. Il y a aussi les subventions des citoyens. Donc, les citoyens aussi, d'ailleurs, on compte beaucoup sur eux, puisque ce sont les premiers bénéficiaires de ce projet. Donc, chacun pourrait donc, aider, bien sûr, selon ses moyens. Donc, ce sont toutes des pistes qu'on est en train d'étudier pour avoir des subventions pour réaliser le projet. Non, ce que je voulais ajouter, elle a bien fait, là. Ce qu'elle a dit, en fait, si on regarde le plan d'action qu'on a tracé, c'est qu'il y a 3 volets comment ça s'appelle, de campagne de subvention. Pas de subvention, c'est-à-dire les démarches, comment financer le projet. Il va y avoir une campagne spécifique pour les instances gouvernementales de tous les paliers, municipal, provincial, fédéral. Il va y avoir un responsable de ce volet-là, on a déjà parlé. Il va y avoir une autre campagne, c'est vraiment une campagne des entreprises privées, de toutes les entreprises privées, c'est-à-dire l'exemple de Desjardins, il y aura des banques, etc. Il va y avoir des responsables qui vont s'attaquer à ce volet. Il va y avoir une campagne communautaire, ce qu'on parle, c'est vraiment des personnes, des communes, des organismes lucratifs et tout ça. Ces personnes aussi, il va y avoir une autre campagne spécifique parce que c'est-à-dire on parle de plan marketing un peu adapté à chaque campagne de financement. Donc c'est ça la vision. Et l'exemple que je peux citer toujours, je cite la maison d'Haïti, c'est ça ce qu'ils ont fait. Donc ils ont construit une maison à 2 300 000. Ils ont réussi à avoir 2 millions comme des subventions. D'ailleurs, la ville Montréal qui a sponsorisé aussi, et Desjardins. Et le fonds de roulement annuel, ça tourne autour de 2 300 000. Ils ont 49 employés, c'est tous des subventions. Donc pourquoi pas nous? C'est ça. هكا في دينا وهب ايواشو على النوكليير لا كوميتي تايتي تاسكي لنا كذا ديالي مزوغا لي كوميتي كان كذا مويال الا لوبين سني جهد نشكين سلام نو نكوني استقبالي نخدم تيمغور يعني سي اون ميغراسيون شوازي تري ريسبكتي لي تري امبليكي تري انتيغري دونك شكير اوتيلنا ورفل دونك كنت كان تورا هاث زمايل السمات يديروا كي يكون سقساف لس ماشا فغير أن تجمع كان ون إيه سين الجو نظن يغال ناني أفهم هذا الشيء كذريم تفهم زغوي دوين نظن زاد صدا ولا تدرنود. Je voudrais juste vous remercier de nous donner une occasion pour expliquer le projet aux citoyens et aussi de le rendre plus visible aux yeux du public. Merci. J'ai un petit message à passer. En fait, c'est surtout pour les personnes, les experts. Tu vois, nous, à chaque fois, on diffuse un peu sur notre page les demandes d'aide et des experts qui peuvent nous aider. Il faut nous écrire, il faut nous contacter. On a besoin des experts qui peuvent prendre en charge certains volets, certains livrables. Donc, la porte est vraiment bien ouverte pour nous aider.
أثني وكيديز الوهاب وخام قبيلي وين يزمن هذيك نفوس ندلت أثن ودقارنا على وذا شي كاين السلام ما توا الصنفار ماكين ولا تربع تكير زكا نخدم نجمعة نعطي مليين دي رونكونت دي ريونيون نحضر يوت سكست سمانة أمل نعضوثني زرين دا شي كنولي دي روبورتاج هكا أمشطوح وقبل أدنى كير سين فياو نضنا ديك شمن إيه وليتيد الزدغام ديال الكيباك نعتبغا ما تروح مدينيهم لكول تري دونيون إغلان دي مونريال يصغراي لونسمون دونتربريز فونت كونساي كونتابيليتي أكد لا فونت دو فواياج يرنا أكون دي صاح لو بري بورس سرت عونم إيمان نون سلمعاونا نتري دونيون وفيغ افري دي فون فلي ديال الكيباك سلمعاونا ليكول تري دونيون صوضاغي وكنا ديال بولونجيرينو داكي دي مونريال دي 10 سكواسني عدان نيك 5000 لي زيتيديون غران غورنا مرحبا يسون نتراجو كنس الفرح ذا مقران تري دونيون دو فوت ريوسيت فرمت القرايه اسرات الدومار زداف ما إلا كرا الخضري وانا نبلي نخدم دون لو كونكري لا ترونسبارونس هاد الدون والبروجي كاد يوض C'est un centre communautaire, donc le but c'est de venir en aide, mais il y a la population de Montréal et je trouve que c'est là où ça me rejoint le plus, personnellement. On va aider l'intégration des nouveaux arrivants, lutter contre la pauvreté, le décrochage scolaire. C'est des trucs, mais la communauté kabyle qui en souffre, c'est toute la population montréalaise. Et c'est l'occasion parfaite pour moi, c'est une excellente opportunité de, déjà personnellement redonner, parce que, veux pas, je me suis intégré, j'ai reçu du Québec, j'ai reçu du Canada et je redonne à ma société d'accueil. C'est-à-dire que la maison kabyle elle est enregistrée, donc on a un numéro d'enregistrement, donc on fonctionne légalement. Les règlements administratifs sont rédigés, on les a rédigés de façon à ce que si on demande un numéro de charité, qu'on nous le donne. C'est-à-dire dans les règlements administratifs, il faut que l'objectif, il faut que ça réponde aux 4 objectifs, au moins un des 4 objectifs de Nord, c'est-à-dire le statut aura cette maison kabyle. Est-ce qu'un Araham, est-ce qu'on aura les moyens d'acheter une maison, une bâtisse par exemple, avec un rez-de-chaussée, un premier étage? لا ذاك عبد الوهاب من زمدني انتهى تنسيسم وخما كاين خما كي قبايلي نعم قال بورت بارول اكد نصر يريد عن ذا قال وخم قبايلي ويفنتو كيسقسي كان عبد الوهاب عبد الوهاب كتشيني سكيت سول منجمع في 12 جوان ذا شو تسوي لوبجيكتيف التمليل تاعك L'objectif principal, c'est de vulgariser un peu l'idée, c'est de parler des collaborateurs, des bénévoles qui se sont manifestés. Donc, on voit, c'est pour vraiment déceler c'est quoi les expertises de chacun et de chacune, pour, dans la perspective, des tâches et des responsabilités dans le futur. Donc, voilà, c'est ça. Ça se réduit à ça. Dans la même perspective, النصر ذاك التمليليات ماشي لا التمليليين وقيلا السواقونه كيخدموا التمليليين داكشي ديال جوسكا دات جو خدمه كي جوسكا دات Azoula Rachid, effectivement, ça fait bien avec l'équipe réduite, ce qu'on appelle l'équipe de projet. Donc d'abord, on a mis la procédure de travail, et puis on a commencé par les dossiers administratifs. Donc la première chose, on a déposé les statuts comme au bien-être dans la maison kabyle, qui est maintenant enregistré. On a rédigé les règlements administratifs. On a rédigé un plan de travail qu'on est en train de respecter étape par étape. Voilà, on a fait un plan de communication qu'on a commencé déjà à mettre en œuvre. On a un site internet qui est en fabrication, qui sera bientôt disponible et qui sera rendu public. D'accord. Donc tout ça c'est le plan. Sur là on est dans la phase, on est en train de travailler avec les experts sur la nature juridique de la maison kabyle. Est-ce que ce sera une propriété immobilière? Est-ce que ce sera un achat d'un immeuble? Est-ce que ce sera une location? On est en train de travailler en ce moment sur ces questions qu'on va soumettre à la communauté kabyle avec des détails précis. Et puis on va leur demander leur avis. Donc c'est un programme de littératie financière qui est gratuit, donc ils nous donnent des livres et on a aussi accès à un réseau de bénévoles
خدمين le système bancaire que زملائنا داسن ils vont divulguer leur savoir en quelque sorte avec Karina ou Tina. Et en fait, c'est un grand plus qui les nouveaux arrivants, qui sont déjà établis d'ailleurs. Il n'y a pas d'accès aux cours dans les domaines financiers. Le rachat ou je suis le bureau de crédit, donc des hypothèques, je suis de l'ER, je suis de l'CELI. Et on peut éduquer les gens puis leur expliquer comment gérer leur argent. أثن نغالد ثمليليثنا نجموع كي ديالان دوثي الزغين ثوغا نكمل كون قم ذي كحريش ويسين تمليلي ثكير أكد كيران عقالن ن أخام أقبيلي غناوي سن تصن تمثال دبذور سوين وين قار لا كورديناسيون يصلحين لا كورديناسيون وكير ذا رشيد من خوج مينا زلف الله زلفك على جيت ثلميرتي نعرض نون أسخم نتيكو 5 ماذا نبقي ويس كوز ويس ربعة يوين إكس الحين شو دو دوكلي وين قلنا كي ذاكي ذي مونريال اللي كان ذا سومتها ذا مهدي حشاد شارجي دو لا كوردينا دي ريلاسيون افيك لي اسوسياسيون زلفك المهدي زلف لو تنميرتي تيكو 5 كي دي عرضنا ساكين زولك هو غير غدي توالين أقل سنين بقاونا كي يوند بويغ ديالي ومسلايا تصن تغاوسيوين أم كي دي بذا والصنفا كي أم كي قلا سان دي تدونا سوا وزيدن الهيستوريك دارنا ناوي أمسلاي دا فوس ضرون أم كي يلي وصدرون لا ميثودولوجي دو رياليزاسيون نو صنفا كي دا شو تدريمت أي لين ذفير الفينانسمون أو لكن دارنا دا شو يسوري في لي ديفيرونت فاز دو رياليزاسيون دو سو بروجي أهات دفدور أمزروي أم هذه خويا دم في ديفدا أم في قلا سجيت دو بوين دو هيستوريك أصنفاراكي ماشي نكوني في دي بدان لان تص قال قعدنا خدمن لان جروب ثربة تمزور في 2012 خدمن دي ديمارش ومن بعد يسد وايض 2015 ان اوتر جروب ومن بعد 2016, un autre groupe. 2017, un autre groupe. C'est des initiatives. Linard Avril, il faut voir positivement ce qui a été réalisé. Où les différentes initiatives, en 2020, le CKC, il souffre le projet de préfaisabilité de la maison Kabyle. C'est un document, un كراكن تمليليين ناكد تداث تيفي المهديت مختاره كل لي اسوسياسيون يقلان ذي مونريال كي اكتيف ذي مونريال تو الموند براتيكمون تو الموند يقبل ثيثياكين انا بوسبدي بخام اقبايلي سيناكين نبداد نفنو في ذوكلا نختفي ديراليث تذوكلي وينك مونريال يخدمن أما الراباتريمون أما ذي النظام لن كرا قبل ثيثياكين بخام بوسبدي بخام أقبايلي لن كرا هاد النكانين لن كرا لنك ماشي لاوان اكسيتيرا يغال قيمة كن سوات سوسبوندو ونقدم راه رزداث نكيني رشيد وهاب بوي احمد نجا الكونتاكت بوي كرانا رشيد يشجع لي كوريا ما تبغى ما نكمل ذي القديشاكي اون ايتي داكور نخدم دان جروب دو 6 عقالن 6 ممبر نبدا نخدم 6 7 وكورن اياكي نلحق اطاس ديال القديش سورتو الكواغض لا بابراس لا دوكيومونطاسيون الدوسيي فورنير اكسيتيرا ثورة اقلا نصاوض على ليطاب عندها نحواج افوز عندها نحواج افوس المعاونه خاطر اخا ما قبايلي اطاس الشغل ديكس
اون ا فيزيتي لا ميزون دايتي ديك شحال يخدمن وكان نسيو تورا الفونكسيونمون الى نسيو تنسبد باش نسيو تنسبد تلاقى معاونا نساول اللي وكذا يروحنا هذا غاونن قلا نصاوب سيستم يقوين لا قلا تورا 20 25 بيرسون السنه قد الحون 25 جوان متفق المزار ذي لانيفرسار الموت الناس معطوب ان نمليل نخدم في مليليت دينا نفرقك شو قلنا الخدمه غير كل يوم كتفسيس تاعكم فلانا كل يوم شو الخدمه اي طف نكمل لك الزاف نجري سوري فين نقدر قيمني وكن نسيوضه نسبد خامك تنمية المدينة رشيد قبل نوغال هاد مسائل دي سيني هو فهم كديالين وصدروا لا ميثودولوجي دو رياليزاسيون دو سو بروجي لي ديلي دو رياليزاسيون تدريم في اللي نسفين ويفن هذا نوت كان في كثير ديال المهدية تلام تكميش نستا كان المدن وغاندو العوم كي دينا يا 20 25 ساعه ما كثوره ومازال عاد خاطر ولا قص الفغي وقاعد بغانا التسكين كنت فاكي إلو نادر نوت فنشتكي تسيت رشيد تنمير ايفيكتيفمون كنا سميت نكار باش نخدم اصنفاركو خامق قبيلين صافي الناس قبل نكوماسي شغلنا نبغى نزار ذا شو يتواخدم مقبل صافي سمين كوماسا لي زانفيستيغاسيون نوالا دي لو ريجيستر دي زونتربريز دو كيبيك نوالا بلي غطاس لي انيشيتيف إقلان depuis l'année 2012 صافي نكونوا مبغيا نكوماسي ا بروجي كي سي le début. Donc nous on veut tenir en considération un histoire déjà parce que l'objectif on ne veut pas réinventer la roue. On veut s'inscrire, on veut inscrire le projet qui dans la continuité. Ça fait que nous maintenant المهدي depuis 2012 atas يخدمن صافي pour l'équipe كينا وكي يخدم كان dans le passé نجرنا على دافريل صافي نقدر نكمل dans la même direction. Donc suite à ça نخدم une planification نخدم يعني les bases وخام أقبعدية كين لو بروجي كين نكمل نستعيدنا سينا من ولا بلي الشغل مقار خاطر ولا لا شارج دو طرافاي بلي مقرص يحواج يفسن صافي الناس ماشي دايرين نخدم وحدنا كان صافي دينا الناس نخدم كومونيكي نسيول الى كوميونيتي باش عندنا وين المعاونه دونك مين نخدم كومونيكي الى كوميونيتي لا كوميونيتي ترد بوزيتيفمون دايور اون ايتي agréablement surpris. C'est les commentaires, c'est la réaction des membres de la communauté, que ce soit les encouragements qu'on a eus, que ce soit la qualité des personnes donc, si on contacte les personnes qui vont réunir, nous allons dire ils ont pensé à ça, ils l'ont conçu dans leur esprit. Ils font un cadre pour participer. Ça fait ça donne une opportunité et les membres de la communauté vont la contribution. Donc, nous avons d'ailleurs عقلنا نختورا نخدم اون كولابوراسيون يدسن الذي استاذنا عقلنا نختورا ازال نسوي 20 صافي نخدم يتكمل يدسن تنمية رشيد مادير غادو غنسجل وي غادر كان يون باول ما كنخدم الكوميونيكي نساولك بغانا هذا عاوننا كيدينا رشيد on a été agréablement surpris nous voilà بلي la communauté نا لنا طاس les experts dans différents domaines mais qui sont dans l'ombre. عطا سيغلان نفاون يخدم ندير البنام في مونريال يخدم تسكن لي سوبونسيون دونك اي اوسي اون ا ايتي اغريبلمون سوربري عطا ستيلاوين يدينا اقلا نخدم يدون الى نسيت واش تكير دغا ديسيني يدون مي نزغا يلا صنفار دغا صنفا يشبه خامه قبيليه ماشي شغل اللي
يكسهلن إلا قاس ثرايت نعم ميثودولوجي دو رياليزاسيون أو يفن نسين في السوغان هذا تبدو نسين يدور تبدو سي رشيد effectivement اسمي نقيم دستايدنا باش كاين ان بلانيفي مشى يتواخدم لو بروجي كاين لا ميزون كابيل نخمم صافي الناس باللي الى il faut qu'on travaille de manière professionnelle. صافي on a fait appel aux aspects de la gestion de projet. الناس تخدم par étape. صافي on a créé une structure de découpage de projet. La structure il a le premier volet, c'est la conception du projet. Le deuxième, c'est le financement et le marketing. C'est le local, donc Akham, donc c'est le bien-être immobilier. Où ça va, c'est l'équipe qui va gérer la maison Kabyle. Un garou, donc c'est le lancement du projet. Donc c'est l'équipe qui va faire le projet. L'étape c'est la conception. La conception du projet, les documents, donc la production des documents. Il y a d'abord le statut de la maison Kabyle. Donc, les activités, c'est quoi la gouvernance? Pour déterminer la direction. Il y a aussi la charte du projet de la maison Kabyle. Un plan d'affaires. Le plan d'affaires pour déterminer ainsi le financement. C'est-à-dire que le financement est sur un certain échéancier. La première année, la deuxième année, la troisième année, les charges, la mise de fonds. Ça fait un cas qui est le plan d'affaires. On a pensé pour faciliter le fonctionnement de la maison Kabyle, il a un statut d'un organisme de bienfaisance. Ou qu'il y ait la maison Kabyle, du point de vue fiscal, ça va leur faciliter la tâche. La maison Kabyle, il a la ville de Montréal. Il a été reconnu par la ville de Montréal pour faciliter la subvention. Exactement, d'ailleurs, nous connaissons la conception. Nous avons réussi à faire l'exemple la maison d'Haïti, nous avons justement nous ils ont réussi. Ils ont donné un organisme le statut de bienfaisance. Nous connaissons justement même qui ont réussi. تلميذ رشيد ساميتي يعني ونث وهاب وفكرنا كومبليمون لاني غازل غاسول ما راني ساميتي ليلا دانيا خاطر بعد ادوار المهديه مزغايا صنفا حوايج تدريب لو نير لاكار سي لارجون امكيت سامدو كاع باسكو غاس ليلا في كذا كي يولي هيك شي في ان بو بلوس دو ديتاي امشي داوم تدريب كي يقارن السروميث فرانسيس سي لو نير دو لاكار دونك كي نسينا الناس معطوب انديلو قبايلين اثنقصد نستحضر لا ميز دو فون انتسكيل اطاس في لا كوميونيتي انستوطباك في بورا ياكل لي ممبر دو لا كوميونيتي ولا شوين ممكن تهضر ذاك دينو بغي غير تسيلي لا ميزون كابيل سكيرا بونو وكذا تهضر كايناش مين كوني ولاش شنو ساعه اقلا كان داكي تاع شي داكي ولاش ونسعر الحاجه ذايلان سمحت لي ذايلان دونك on pourra rassurer les gens de la transparence totale سكيرا ندورو هذيك الشمن الفينونسمون ياكي تروح على لا ميزون كابيل تروح على البنينس ومن بعد لان ديفيرونت انستيتيسيون داكي ديال كندا يا ديفيرون باليي دو غوفرنمون نستوطب ياك سكيرا بان ان نوا نزمر ادناوي اون بير ريان ولاش شنو نروح نروح نستوطب نقصد انا لا فيل دو مونريال اما لي باليي دو غوفرنمون اما ديفيرونت لي بانك ديفيرونت انستيتيسيون انو ثقه في بورا اكيد دناوين ذا شو غيلاقن
كذا ما غطاس لا كوميونيتي تجاوب ادفكو ذم ايوا كاين نسيوض ا بون بور لو بروجي ياكي دونك نكوني اون بو جوست راسيوري لي جون باللي ترونسبارونس توتال ثاقي اون فو غارونتي سا تيسناث نكوني نناد ونخدم انا تسالتي لا كوميونيتي اتحالفوا يمانيس تتكا دوك السنفراكي ونتكا ني ارداكي يسوينا نكوني لوبجيك سميت لورغانيزم دو بيانفازونس انا عاون يهضر فلاس وهاب ذي تزواره انا عاون وكاد يخصنا نعاون وكاد ديال دي جديدنا هذاكي انا عاون وكاد يكسان اغورن ذي لاكول انا عاون تلاوين خاطر اطاسو نظريه راه اطاس تلاوين يكساشين داكي اون ديتريس زريغ اطاس قبيليين يكساشين اون ديتريس هكذا حكونت لي حاله سنتظران سيدو سانتر ذاكي ماشي دايني سهلا تنعاون ما زرت زريعه كتلاوين الناس قلا غنخدم الشياكي هذه لي وياكي ديكس نك جو غارونتي يوت جو غارونتي اطاس غادي يروح عند غرون خاطر اطاس لي كاكلان دونك نكوني لا ترونسبارونس نوتراليتي ونتكان ياكا نروح نخدم لي زوبجيكتيف يدننا بوبليكمون تنمية كيما تصمد شكير كيف دينا ترانسبارونس نيتراليتي ان كوا يفضون اسوخران وكنيا هذه الحقوق وصنفا كي السنت اللي نقال قبل تنكفو رشيد تشاتي دينين اني منقار يكون سوري فين نوصدرون على لي ديلي دو رياليزاسيون دا شوثن سي سور كو قبل الهضره في الديلي دو رياليزاسيون عندنا كان شي طاح في الفينونسمون كي بروغرام قبيلي سي سور كو نكوني ثورا الصنفار كي بروغرام قبيلي il se déroule selon le plan نخدم ثورا وراد نساول باش نخدم لا كومباني دو فينونسمون باسكو قبل لا كومباني دو فينونسمون كاين الا وين اون فاز avant la campagne de financement, c'est pour l'adhésion des membres de la communauté. Ça fait qu'on est en train d'expliquer aux membres de la communauté parce que on va le mettre sur route, que les gens adhèrent au projet, que ce soit les associations, que ce soit les membres de la communauté de manière générale. Pour le financement, nous connaissons les plans d'affaires, deux scénarios. Le scénario amzouaro, c'est l'achat. C'est l'achat d'un bien immobilier. Le deuxième scénario, c'est la location. On va réaliser l'achat du bien immobilier. Et là, on a une campagne de financement pour ramasser un minimum de 20% du coût du projet. Donc, chaque année, on a la mise de fonds. Donc, une fois que la mise de fonds, après, sinon, le financement, c'est des subventions gouvernementales, les organismes privés, les banques, les fondations, des mécanismes. Mais tout le financement pour la mise de fonds, il a conçu les membres de la communauté pour faire un effort le minimum qui est la mise de fonds. Pour le délai de réalisation, on est une équipe de projet, on n'est pas une association. On est là pour réaliser le projet, pour faire des livrables. Donc c'est une équipe qui est en mode livrable. Donc on n'est pas là pour s'éterniser. On se met faire une date. Un front sur l'équipe mais ça ne va pas être longtemps. Ça va pas être longtemps, c'est une question de mois. Oui, كما نقول رشيد نكوني ونبغى نخدم وحدنا نبغى نشيوار. D'ailleurs, on vient de créer une commission relation avec les associations. Donc, أنا ديك
يكون لي زاسوسياسيون قلنا كذا كي ديال البيزاج كون مونريال احتيد نشيوار كل يوم هذا غادي فيك ذا شو تخمم ما مشيتي ولا دينا نغال اذا نيرانا نولي نتفك ذا شو بدنا نكويا نسقردش نختار ذا شو قلنا يصحى بيرتينون نزع بزاف. تنميتك المدينة في تفاصيل كياك تنميتك رشيد دا تدين يمكننا كي مسلين نقولها فرنسا قبل مسلايو انكارو رشيد وين دير دي توالين فكان استولا لي ممبر دو لا كوميونيتي نكون ثورا بور رياليزي خدمه قبيليه كي نحوج فريمون دي بيرسون سور لو تيران وكذا يستوطفن les institutions ou qui sur le terrain pour réaliser concrètement le projet, surtout pour la campagne de financement d'ISN prochainement. تنمير رشيد. تنمير رشيد شنو وليك مجاجو؟ تنمير تاكيسان كيغدي عرضنا غير كان تاغوني تاكين ولكن نسيوض الميساج نا ياكل لا كوميونيتي تنمير يعطيكم صحة. أكيد من مهدي رشيد ذو قبل نسن وهاب ذليلة ذاك صنفا كيان صنفا مقرن تصطاس حواج تدريمت والذكيين لن ولا لن عديوين تدريمت مشى أكيد يسمى إلا أرضون سي لا ميز دو فون إيسي زعما هذا سوترن يصوندير سي البنكات نكون ذكيين قبيلين لان قاعد تخدم من البنكات ولان ولا ثنس ولني وذوك جمال زين سي نخدم من ستنات البنكات ميال هذا يعني زمان فكرنا صوردي أكيد يعني تاغيوان مونريال زعما أتفك صوردي شكون ذاك اللي كيباك كندا زعما تكن تبغى الكوميونيتير تعاونوا وكنيا هذا فين ايمان سنيه الا قررت تروح تقولي تمتكيا لي كوميتي كوسق من ايمان سن ساني كو خامنا لي ايطاليان لي بورتوغي لي هايسيان نكنيس القبايل اوني بارمي لي كوميونيتي لي بلوز انتيغر لي بلو يعني توقدر تغران يخصنا كان خامكيا دولا يلي وندقون اديفك فوس وكني ان هذه الحوم وصنفاكي غرز ذات تلام ربعين بقاون ذا عقالن وخام قبيلين المهدي رشيد ليلى اكد وهاب مازال عثد ان غال غرز ذات ميلا وين يزمن اثيد اني افو خامكي قبيلين لسان مليل ذي تدويلين نظن كين يراون تكتيوين ودينا قيمات ذي تلوين